Hi ma'am, ngasidi ay isu nupaje parikha chalobe halae. Mabok yam lu tawba isu maninin he sang bobo haidokte tawbani. Ngasidi haitup kai khandoine ko ma'am khandoktene isu je kainom khatang yenghalake tawne ma'am. Asida phamma se ngata bobokta marmok pini se. Si phammose. Du pham adu thom lai thoro. Kainom hangde lari khaw paikha question nungai bro. Nungai ya. Kai thopang ngasi. Ngasi Hindi. Hindi thoya. Ko mark kya gi? 100 ki. 100 kya. Phun tawram bro. Tawram. Good. Ai su tani marmok pa ado bobo kainom ta hangge tawbani. Kai. Huinaw khomo dam ta khongo ase yam man bale isu no khomo dam ta yengase huinaw khomo du khongo ase. Maram open si kadobi kai. Idi kai le ado khongage. Khongage khongo. Ming kai ka kono ta har mo se. Vidyaswar. Kai school da no nang tamido. LCM da. Oh LCM da class kya no ba? 4. Class 4. Ra. Rate kya no nangi? 8. 8. Maram mo pa isu ni he. Ma'am hui phajana khong re isu na. Ma'am kamai tawge.